کسی که خدا نه خیراتونی نه جابه که بده غزالا مبتنه ملهمه که چه بکشی شیر و شکر آخلواره کسی هوره بنو گدی واخی گلی گندی جنانو تمی وسیت من لو بنا خوش مزمرم اونه کفنم ببرن چی ده راقی زای های 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 هایم آخلو فلان کسی هوارا خوده آخی فرمان رشید پاشا و حافظ پاشا لسر شنگال سال 1836 محمد پاشا کو بناو حافظ پاشا تیناس کرن جمار دینه بری خدا شنگال جبو ایریج بکن حنجت وان اوکو ازدی ریل بر روی وانین بازرگانی دیگرن لوما بطوپان ایریش جای شنگال کرن ازدی دا کو خواب پارزن بری خدا بون شکفتن جای شنگاله لی ارتش عثمانیان خواه گهاندن و بگولیان نیوی زیدتر ازدیان کشتن جبر نقاشیا کولر محمد پاشا مر لپشتی وی حافظ پاشا هات حافظ پاشا جی ایریش برسر ازدیان و جاره بدو باسکان ایریش ازدیان کرن باسکه دبن فرمانداری مصطفی پاشا عالی باشور شنگاله باسکه دویم جی به فرمانداری میرزا عالی باکور شنگاله پشتی کو ازدیان هجمارا مزن یا عثمانیان فرق کرن گروبا مهرگان کو به قهرمانی خاطر ناس کرن شش حسب خواه که بردل پیشکش عثمانیان کرن لی عثمانیان قبول نکرن گریه که پس بدو پیشنگین ازدیان خواستن ازدیان وکی قبول نکر و برخوادانی هر بجارتن نزی 15,000 ازدی هاتون کشتن جن و زاروک هاتن گرتن و دسوگان ده هاتن فروتن دناو ارتش عثمانیان ده جی فرماندار بریتانی و روسی جهبون همون قلعین ازدیان هاتن داگر کرن و هاتن روخاندن یک جمیرن ازدیا دیل گرتن حافظ پاشا لسروی سیخوری فرض دکه لی او بتو آوائی قبول ناکه و لبر خود ده حافظ پاشا بزی تا قلیای ویدو کجه لی دیسا اف میره ازدیان لسر لنگان دمینه مرنا خواجه بسری تواندن قبول نکر اف ایریش وکه ایریش هری مزن و هوفانه لسر جای شنگاله تیناس کرن فرمان حافظ پاشا ددم عثمانیان ده سال 1837 ده ریا بازرگانی یا نافبر آمد و موسله جشنگاله در بازدو بو ازدیان جی دما کتزانین قافله بازرگانی یا عثمانیانه گلک جاران جبو تولهلدان فرمان بری ایریش وان قافله بازرگانی دیگرن اف جبو سدما گلک فرمانندن یک جوان جی فرمانا حافظ پاشایم جبر چالاکیا ازدیان یا گرتنا قافله بازرگانی گلک عثمانی عاجز دکرن حافظ پاشا ارتشا خواه لگور جو کوکه تونکرنا ازدیان آمده کربو ارتشا حافظ پاشا جمل روژاوا ایریش جای شنگاله کر بشک جی جموسله ایریش تلحفر کر و جروشلات خواه گهاندن جای شنگاله اف تاکتیک جبر کو حافظ پاشا اتنگاری شنگاله ناز دکهل بجارد تی گوتن کو اولدارکی مزگین یک دابو حافظ پاشا کوه بکار به ازدیان تونه بکه لوما به چافگوری ایریش شنگاله کر دست بکه چای شنگاله دور پیچ کرن و جی ازدیان دا خواست کرن کو دبن یک عشیره دکی ده بناو مهردگاه خواه تسلیم بکن لی ازدیان ویکی قبول نکرن ازدیان دست بکه جنو زاروک با آوه که دشکفتن دور و به اولاده بجه کرن پشتره ایریش ارتش عثمانیا کرن افشار 3 ماه بردام کرد
zararek gelek mezin giha her du aliyan. Duvi şeri de çilpe bi Hafız Paşa vedide. Piştî ku Cebilxaneya Êzdiyan bi dawî bû, serokê wan yê bi navê Lalo bê tawîz xwe radest kir. Piştî wê Êzdî hêdî ji şikeftan derketin, hejmara wan nêzî 516 kes bûn. Piştî ku Hafız Paşa waliyekî nû li ser Erzurumê erkdar kir, ev walî di sala 1835 de berê xwe da Êzdiyên Şengalê û Şêxan. Bi artêşekê ku fermandariya wê heft paşa dikirin, ji Stenbolê ber bi Şengalê û Şêxan veçûn. Ev êriş di dema belevbûna nexweşiya taûna de rûda bû. Êzdî gelek bûyê nexweşiyê ketibûn û gelek kes ji wan miribûn. Lewma ji bo ku xwe ji nexweşiya biparêzin, xwe di şikeftan de bicihkiribûn. Artêşa Osmaniyan bi çek û topên giran wan şikeftan dorpêç kirin. Bi reşandina gule û bombeyên bi gazê gelek Êzdî kuştin. Hejmareke gelek kêm karîbûn xwe rizgar bikin. Ew jî mecbûr mabûn ji cihên xwe derbikevin û koç bikin. Di Şengalê de jî Êzdî bi dehan kes tenê mabûn. Hemû jî bi hev re li Osfanê kom bûbûn. Hafız Paşa hemû zêr û milkên wan ji wan stand. Wan mecbûr kir ku her meh tiştan pêşkêşî paşa bikin. Di sala 1844 de jî Hafız Paşa dîsa êriş bir ser Şengalê. Di wê êrişê de gelek kes hatûn kuştin. Gelek kes jî di şikeftan de hatûn dorpêç kirin. Agir berdabûn şikeftan. Zarok jî revandin û li sokan firotin. Êzdî piştî vê êrişê mecbûrman bi veşartî grûpên biçûk yên çekdarî bi rêxistin bikin ji bo xwe biparêzin. Fermana Yahya Paşa Celil sala 1833 li dijî Şengalê. Piştî serhildana li dijî waliya Osmaniyan yê Bexdayê Elî Rîda bi piştgiriya eşîreya Şemer Yahya Paşa Musil bi destê xwe xist. Yahya Paşa soz da civaka xwe ku wê xizmeta wan bike dibin fermandariya İbrahim Paşa de, ne dibin fermandariya Osmaniyan de. Di vê salê de Yahya Paşa bi alîkariya eşîra Şemer êrişê Êzdiyên Şengalê kir. Piştî salekê yanî sala 1834 de Osmaniyan Musilê ji destê Yahya Paşa standin û dubare xistin bin destlatdariya xwe. Di sala 1839 de serhildaneke mezin ya Ereban li dijî Osmaniyan dest pê kir. Lê ev serhildan bi ser neket.